wa Komori watukufu mjiunda wa harumwayensi ya Komori wa Komori watukufu mjiunda wa harumwa zenti mbali na mbali zilobo nzima ya Komori. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amande namna range miadi ka le rahmanda zinu ngardunjia shangar tahau sama au ka ndaramba ngardunjia 21h30 bahati njema au karna hambambi mawasiliano namna yaliyo ikawa obliger la temba wakati no iliri zitahitaratibu riparse mawasiliano mema iliri hadisi mbavi kama kawaida au kama fikiri kanga sinansi hu ne karjanji harumo zerezo zinu no karja kawawade sha amande heli mviju au sikardonji ya haino wakati bai pour rien sha si huanza rikane elema ya ushinda rizambe wa Komori watukufu amale onja nzi hamada ya ukangardo kauzende sabanu shanga si harumaye kan generali ya hisu tia soilo harumensi hatu ni wasamwanjia ngamjo rambi ya ukana ya songi onjema hawekare njeze mbave sauti amkini kana situation jimla ilo harumensi hatu ngardo ibirli yabanu haupande na zipande shakarti na titre mahususu dutokana ngardo rekebesha rinjie 1 par 1 harumwa izo kodo rifalikiu ne izo kondo zijiru harumwensi ili rihashirishane mbavi namjo nsaidia mrambi ukae songi onjema ili riandise maudhu ya hatu Mwenyezi Mungu njorijaili akamwa venze ngarivi hao omhono watanga ukalla tanga ukawa fumna mwana amfikiri kanga fumna mwana yapotea haruma wa mirwa maji ya siharumwensi Mwenyezi Mungu njojalia venuhe kamwa venze aweka manakartina formation za kansi shanga rusongo bushuria wandu wahondwane ile kafa ukawakanero honku na imani na usalama ukahiniza nzihwa ni Mwenyezi Mungu dezikorendeha Mwenyezi Mungu yarinke imani harumwensi insha Allah yanke madhamana walo nazensi wa kausemba bize nyongwe au ka ezijiriu mkini ukana banu inumbuda nderemo sinumbuda doremo sha valanga wandu wa kuhamba ukana harume dini tena yoonesa ukana haini kaumu yetobeshewa iraisi mfana nao kuna rombe dua hawinji au kanga aminukana azalika tufana ne ntia Komori azalika tufana ne wa Komori azalika tufana daino andro kwa tufani kwa tina faida waifanya hataru mwenti hatu abonge Mwenyezi Mungu na resishie haraka kama wabenze au kanga muona ukana raisi wa daula ya rohe hata leo 11 jours wajirikafa harumwensi kajazia zenongoza hizo ntipia ya kanizo iliaji haraka harumwensi ya tundo wandu wa rohorone maji harumweze masiwa yontipia shaha kontinye juma uranganya ze maliza daula haukemi safara yoyo ntipia yumaliza daula iyo tijuzi ya karaisi wa hini wa Afrikeni ya jomba ukana hakana avion ya nkilo yo ni Emirati shaleo ngutodunga avio kawaida ku mashikitifu mahu abole ongo jona wandu wa himilie ufujari unu waje wadorongomba ukana zenongo jao azali jao akatikao situation hamadi ajiri harumenti hunu Tanzania mezemvua hizo zinyi hawinji bandia zahanya hawinji ngabo wandu wa plus ya 150 personnes wahafa ngabo nyumba plus ya 2000 foyer zaranganyiha zitona maana yani ntikamili rindinda wafanyiha mkonsi wa hedaula ngo haruma tanga imengo ni mweze rongo zilona zatia ndutu ya ukana rais wa Tanzania kana usi ya Komori haruma investiture dele kafala jiri hunu haruma zemvua vahi rais wa daula mkomori ya rohe yabo ya jehunu le 11 jours haroha hunu jana Tanzania hoendele ya Kenya rangu janange Kenya ngamfikiri kaza na senyima za hangu maudu ngujure jay moroni sha yo trotare haukawa wakati aladhimu ya renge desizo ya Komori rangu juzi zenongo zinza jiri ya ziye zenongo alonizo
au kakaja jahunu ha ndongo za muhanti kirasmi za ukanga ndongo za dharura ya utongeza ukana ya diwa zo wa Komori ze tambu zilio au kakaba hatoro hesa medi hajahunu yambwa vacances henza he Unguja iho Pemba iho habaki hata rango dimanche jusqu'au jeudi ya rejei Dar es Salaam ya je participer harmo feti ya kahunu ya juma ya baki hata jana ya kahonda Kenya za jihiri harmo nti isamfu o katina hata ni katirae ruanru hahe katina hata imani ya wa Komori katina hata ufikirio wa Komori katina hata manongo shabo lelo doraona ile shirika la kijeni lilo harmo nti zoko elingwa orenga umali za henti shawa jujua ufunye mato shabo telma do wajuha yabo warenga mbaiza magodoro na mbaiza zindu waziveha haruma mji wa Bangwa na bosi do mji wa Bangwa bahi atomasiwani hata Nzuani hata Mwali likafalini lijiri dizora hamba bano hata Kenya hiho azali hakaonda haruma tranga bahari ngabo helikopteri yafanya aksida ya chef d'etat major na bambi wa huwa ile jeshi la Kenya wa hafemi fumo ya Biraila hakaonda zinu pia ti ukangwendo ani ngwendo haruma maranga na abo bajiritanga diro roho ra wa Komori armenti kabati hata mbanongo kontroli yentinge jendao ketina hata kontroli ketina hata mabamana ukao ketina hata mbanongo ifikiriu shabore he abanunga razamba ongo jomba moto la mjewiri ngo jomba moto ijao bala ruma bala sisi bala es mwanadamu ngo fikiri wa Komori ani wa Komori wa biankli wa Komori ngo una hikma ngo una imani ngo jua umru wa rendozema ngo jua umru wa rendombi ngo leo uka lezendongoza jiri harumwe mji wa Bangwa nezendongoza jiri harumwe tikamili leori wono pia kamiji minji harumwe shengi wa shangazija harumwe shengi wa Chamwali harumwe shengi wa Shanzuani ukana kweli hani dotokana hare serikali waende wava mabuluzo waende wahimi waangalia wandu waende waangalia wandu bahi shakwatina hata mbandongo itoka yonti wani waifanya ile ndongo ikawla dhimu Yesu kwila wo ministre de l'intérieur na domola weha belu uenda wala ani watirohe bala raho jarenga disposition wandu waelewa kwa kweli wanu madomana shawari elewa kwa wantu wandu warufikiri ndongo wantu wandu walona irumbi wantu wandu walona hikma do tukana bahi wa kevanu bahi wa rende nai hasonti ngamwisho mruja belu amina renseignement mruja belu wo hende ho biro ha secrétaire général wa gouvernement Danieli hende ngumlaumu ukana vanu bahi bo Danieli ye avio ila ya kijeni ila rakaudo ya kaudo bala raisi yende hata irejezi wa yenzayo rahaye jani bahiza na japasha hata ani hiyo dezenongo walo nizo bahi uvantara na uveke shakwatina hata fikira za ufanya ndongo harumenti kwatina hata fikra za utone samba ndongo itoka yonti ya husuyenti yani mashikitifu madiro aliungara ufanya mission speciali ya hele shirika la telma za jitihadi za hao ni imani Mwenyezi Mungu yawanika au kangari uona urangubala hata leo shirika lini la haja harmo masiwa kwa tusaza jitihadi haini bahanu ngwa participeu le shirika la telma ngwa fanyao ndongo zinji za ladimwe daula wazifanye ya ladimuma ani mashirika hamanda wafanya zijojisa za ndongo telma wazifanyao ike Komori Telecom wazifanye ike hidrokarbiri wazifanye shema shirika yao ngajendao ngasongoenda sawa bahi fatihu mndu mzima un simple conseiller ya lohama premier ministre ya sasanya inti hatu ya irenga mateka bahi kapatimba mndu udiso kama mndu kajaviruso ni fatihu yafanyaze kwezi ya wenti hatu ketuhenda sinkarna udaza ngardu hamba imba virdo shinda rambe yojuka uhamuo ya hemuo yojuka uhanyunga ya henyunga shawandu wanu wa Emilia Asmani Azali wanu kabati hata mdulo na ankli kabati mdulo na hikma kabati mdulo na irumbi nentia hatu kati upeu na rohombi na urenda nai ngamone manamna watu wao ni katimbo warenga mikro enamna wako urongoa no ujewiri no fudhuli hamabalango malahoni hao hamabalango harumwe mabaya hondu zao hamabalango harumwe mabaya ya hondu shahao hani juma utomwa yentia hatu manani juma utomwa maraya hatu manani enene madoma na hentia hatu vanentia hatu ngiona wandu wengi wasoma wa Komori entia hatu ngiona wandu wengi wasoma ngiona wandu wengi walona hikma walona imani wajukana imani nenti sha wandu wanu kinautukiri walona nafasi na vanu kakweli wanu wenza imani kejaladimu watende
ndongo za usware investiture na abo haba ngabo situation ya jiri harume mirama jinu ya duba kaula dimo wa profite no wade wamba nguo harumensi plus ya 600 millions de francs comoriens za prévoyelwa zirumishia harume investiture na abo ngabo problemu ya mji wa Bangwa na miji mirwa jina ya hemasiwa yonti pia jimla ya hemasiwa ya majianu ya rekisha na tambu nziro na mashaka zilio harumensi ukakweli kweli wandu wafunye mato yemhuwa hedaula katina nunga zifikiriu harenge entia hatu hai kontroli ya entia hatu hai milikishe mwana vahe mwana ngujibuo na ufainywa kwezi ye mguto jomfainya kwezi yabu katina nzia yobira sepako msaiti heli nti kohende siwa inti heli nti kohende siwa nti kangende siwa yonde siwa hahikma na biswara na wandu wenzankli ngarijua ondro uko wandu wa hemilia ya sumanazali kavati mndu ko subuti harongo za azali hamba utifanye jao kabati mndu ko subuti hambi azali kana utifanye zinu haukao wa hara ngo uto siseme zitsohelini wadoishi abahi chakapati hata mndu ya juba la proposition yende ambe monsieur le président alifanya ino bainde njema waupia kwa jajo subuti hahindi parce que wawazo ya ukana umuhimu hao watukabala wadufanya kwezi kwa tina hikma mndu jamsaidie wote mndu ulo na vision timndu ufikiri kabala maudu la dimu yake jao umuhimu wahe yafanye kwezi usoni mwazali haradile lo ya jado fanya kwezi usoni mwafatihu izo dizoramba ukangazirisao ukamduja msaidie ranzo katua johari wandisorumensi ukahata leo ukeda unasumana zali uambeze azali zilongizo zinji kandani hata uparwa haradije iseyabo mduja msaidie gumsese homa weni ukahari udufanya kwezi usoni mwafatihu tena iyo ngerisao kiasa utosha wakomori tikanzani wone semba bibanu manangabo ngabo foto la msaidie na mshangama Said Abdallah Mshangama, ancien président de l'Assemblée, il circule au kana Mshangama hulwani ezi Mshangama afanya jao Mshangama bala hondaruma delegation ya Zali nikaanzani buwe mbabe wandu nitoe mbabe wandu le gori nione se ukana Mshangama kaja hulwani ya Zali Mshangama ha invité wa Tanzania harume 60e anniversaire ya esikwe Zanzibar ne Unguja yakauchanganywa ike jumhuri ya Tanzania yani Tanzania nzima Mshangama ha invitewa hama azalibu ya invitewa watukufu selo ne ziransenya marlonizo Mshangama kajabaliwa ni azali Mshangama kajabaliwa ni serikali Mshangama ha invitewa hama ndabo azali ya invitewa ikawa ze preuve ngarsinizo ngasi hunu Tanzania rizien shimbavi baadi ya Mshangama ya waswili hunu hawaswili azali hatende haja hunu amadizo na hamba efeti ke vendredi azali haja nangu dimashi ka Unguja hiyo harmaze majunteza hae halafu Mshangama hadunga na jeudi daina nusu ya delegation watoka wadungana na rais wakahuja Tanzania Mshangama akaloteli nzima daina delegation ya Komori Mshangama il était invité hamanda bo azali ya invitewa ya bali ya wantu ikao ekara nzari angalie mbabi ya historia kabati mndu mwenza hikma udungo ensi mndu toujua ze relations za Said Abdallah Mshangama yeye na ensi ya Tanzania pale heze famiza heza mbabahe mbali shahata yeye mengoni mwa wandu walona arwa Komori walona relation njema haruma ensi ya Tanzania ikao mbuna tunde rangu ya ambasadi ya Tanzania bula Komori haini balozi ambasadori mtanzani ya fete ya nomewa Moroni yeuonana na Mshangama ranzi ngea joonana ni rais wa daula wa Komori razokati wa ikililu huja donc leo le photo leo Mshangama haja Tanzania ha invitewa ni serikali ya Tanzania officiel haende haji hundu protokoli ya kawende sa daula ya mahafali wende wa monoka wa mhanti karibu na msaidi akagoshi msaidi haka droitini hae hiyo tifoti ya Mshangama wala hiyo tifoti ya Gumsese msaidi parce que Mshangama hainvitewa vahe serikali ya Komori wa invitewa wende wajihundu wakati wandu wazima
shaka vati wakati wangao zima wajo kama mndu wa serikali ya confirme ukana wowo ndo atinzia mshangame bie hau wowo ndo ambalia aswilan abadan invitation mshangama habeshewa officiel hamada abo azalia invitewa officiel ibaki mshangama ngene na relation za au kama mshangama e delegation ya Komori ika arma reception armaze cousin za Hotel Serena hasa dabdaba mshangama hakanti arma cousin ndo jina ka uhadisi daina wandu hahe ya rais mzamani Kikwete haji deplace rango hahe o residence hahe huendelea Serena endelea laulie mshangama hiyo relation hamlaulia mshangama rais azali hakabo daina delegation ya Komori wakanti yabo Kikwete halaulia mshangama pendant 48 minutes warohabo Kikwete hende hangio garini henzahe yabonga mwanzo ni confirme banu kana wandu warenga le foto la msaidie na sedabdaba mshangama walipublie waonesa kana mshangama hulo no mshangama ha invite wa Tanzania heze relation za hahe hamade namna azalia invite hamadi zo naonesa banu ye protokoli ya kahonde sema hafali yote mshangama tudojere yo azali tudojere risidi waze tena ukana amilo e greve ya Kakomori ya 1968 yo de mana enda hata arme discours ya rais Mama Samia havumbua ya mulinako mashababi wakawendese mulinako wakati wa hale heze histoire rlonizo neze renseignement rlonizo mengoni mwase dabdaba mshangama na risidi waze kamulinako wa wandu kao wabuli wa haliwa dara armenti ya Tanzania wandu wakaurenge independence yatu wao wakaujipanga Tanzania bana mshangama hana relation za daraja za juu ikao mengoni mwandu watia balbala ilona dutu ya ukana Mama Samia kana usa Komori mengoni mwa mshangama yabunsu amini kaleo mshangama hajoka azali na abo bahengu na hengu tone urumia diplomasi hunu ya uonese zenongozi jiru harumenti ya ukana yatia harara apari ya ukana ngabo dutu ya uku ya husu mirwa maji ya seha hunu akabano mirwa maji keja sa Komori bai banu hata munu tizamba banu mwandoni ukana ra Kenya ra Tanzania ata parezi homwa ngabo plus ya 2000 foyer maisons za ravage wane maji ngabo plus ya 170 personnes wafarikine dunia maji yanu ya sawa munu heze mvua zenu ra Kenya ra Tanzania yonde ishikitisha okana mrua amara isazali yambange ngurumwenti ngena irumbinenti hangfera manda yunu ijihiri ya husue maji ya dubu ya Komori ngehunu ngutofanya vakansi shakabati atanongoze ramene ya baki arma zenti zinu halafu wanungo na irumbine zenti zao bae habaki munu ngutorumia zemaliza daula kajazia zenongo yalonizo pia ya si haraka kaenda tunde vahe wala walo harumwenti watunda wahimi bahi wangalia wandu wafanyaze kalkuli heshaya wenzao shazila tindongo kawa na serikali kwa nao poroshinda warenge disposition haku wandu walo abo arma serikali leo wa wandu wa peu walo na niambi kwa tina hata ndongo za hanza yenti hao wa Komori dochukana leo ukana serikali wasubuti amadi zona hamabanu ukana uende watunjie miji hamabangwa shakwa jafanya action direct hamatelma ila irisa ngeposheo yabwe ngamanzo mwanzi waje vanu hanzanti na mnaje irumbi mrwa daula ukana irumbi na mnaje haruma fira mandazi nundeze za jiri undu bahano ndoko emaraia wakohele wa ukana vanu kwa kweli serikali wa Johanza wafanye bango moneza jiri zinu shakwa tina hata kalkwili kwa tina hata ndongo do tokangwa fikiriu investiture na vanu bwa Komori ya investiture inu ngamkoni mkonfirmeoni vanu vine ze renseignement rolonizo imara isi wavumbula wanda watanu waranda rumfukare wajoka hata hari waji haruma investiture inu kavati hata raisi mzima paske mana raisi azali ya jahunu da inu wanruahe wabalaze invitation uja Tanzania vanu je wabwandalie mara isi wao pia wainvite watoa za invitation d'accord shaka vati hata raisi mzima ya confirme ukandizonga mjuhuja haini raisi hamba okay tirenge kavati mrati hada iwandu tenartikiri wandu ngwajodo hamba le jimbo paske wandu ngwafanya jimbo wado Komori hiho ngwafanya majimbo hama ngabo ziransenyima reziparisa utena kajuzi makalima jai hamada shamfi ya yamba makalima Muhammad Ismaila ya yamba makalima Belu ya yamba raisi kajajibiwa en distance hawapara
hamba banunga mchongo njeza mndo na ngabovu wao izunga sina zera senyi mazali hazifanya hawapara hawamenasa tijati rongo wa juzi bana video yangu ya leo ya mwiso nataka utoa inu leo ntoa wenu ba tizamba titoa ze renseignements za husuze vokali za Ibrahima Mzee ze renseignements za husuye ze vokali za Ibrahima Mzee njahunda bahati nazitia wa Komori waishia shatifanya ze taratibu tizi partage haini mndo na kana WhatsApp yahe timbesha ze message hata najotimize direct itia balbala imana yatia balbala hindi parce que bala ila ti message wa Komori ila ti message Ibrahima Mzee yaitia haruma grupu ya hao yafanya vokali ya beshia mndu ya jomba iroha Ibrahima Mzee hakadai no ndo hahe wakauhadisi hato akaurongoa ze programu za wale nizo parce que pour lui wandu pia wanu hangu na banu ngabo wandu walo haruma le jali kolinu shawa waelewa ukali ni jali kobi shawa daza awatujua tulwa problemu watujua fungwa walewa ani zenongo wizo zitia balbala hahindi mimi mndu ntoko Komori para saa jeze longo zila ula mndu atorenge makalima yafanya vokali yani besha mimi personnel haini mndu ya parisa ze vokali zila bala zila ngizo zinji shainzima ndu yafanya hazi ya tulo Facebook shazila zikandraru ze vokali ngaminizo ba haini mndu ya hunda ze message zila hazihundu hasibabu ndami maana mimi de mndu na veshe wazo ndongo yo itia balbala hata Ibrahima Mzee amini ka zentu zinu katusiwa hauka hata azalika jampara shaa ambari hampara depi Dar es Salaam boiburahi yehurende Ibrahima Mzee kajashinda hata yajibu parce que wa mono mwade wa mono hama halate kaseti wa mono hama ajuhamu na kabati mre ishile message ila yatoelewa kana Ibrahima Mzee hashiwala haukazi ndongo ya zamba bala kangura ndo hamamna mwana mtiti hamamna mwana hamamna bwe ai hamamna mri yajukonda vazongo ya hansi waruma hiri hiyo tilelo tidakanti la dimu ya dozamba wandu sisi wandu mkaza rajika za bana sido wangongwe bai wanaziromba mbuzi wangongwe pia wandu wahimila sumana zali riwadungu pazapa namfikiri mimi mndu mbajini ulo ntoko Komori na parasa ransa nyuma za bunjilo la henor parce que rangu ibwani hata jomani wakofanya bunjilo la tujua kaufanya bunjilo mitamihuli je pense kanda hiyo shanga namfikiri uti parasa ransa nyuma zilachi parce que ngarituali yao wandu wao wajoka hiyo wadu amba wala jao bien sûr ngabo wandu warambia wao sha wandu wao ngamwajoka mjoka wajulandao kamna ngamjodo tuhumu hamadu wangongwe watuhumu la nao anusiri fulani baheola swiri fulani ijihundu tipia haini mndungu tuhumla kanda edo nambio zenongo zambao ijihundu ka haini siku ngatongo change group ya WhatsApp au kaizila ubuango wahara ani hizo pia ngardo mtu ndani tukutikanza nione ukana kwezi wa Komori watukufu na lazima wandu ala muhedi ngohi au kaze rongozi jiru harumenti no wandu wanu walo mna wazifanya ngazilamu population ngazilamu wa Komori wanjie rahba wafanyi rongo parce que situation ya jihiri bangwa ne miji pia mirwa maji ya dubu yo pia serikali ngafanya ani wa mobilize wajafanya hata banongo ya ukana wandu waone ani maajabu la verite de miji do ajisove winchi serikali wende vala wadungwa himi wafanye mafoto wata Facebook ikihama vala fakri na domola weha belu waroha vala wende wende wakanti wa ngwangalia zila pia utakata hawaji deplace ikihama vala ngwa Nairobi ikihama vala ngwa ani haya riono Sarkozy leo Jamfar Salim kabati mndu to ujua Sarkozy ukana ula mndu Vantara ula mndu wa Chacho hatukauta yende ikihama vala hende bangwa yatire mafoto ionesekana hafanya deplacement shama ministri ngam deplace umwende harumwa miji wanjia balbala ya husuze nyumba za hauza rohoro hamaji zindu za watu natamwa mala watu hatamba ndo hula mbale mihono miruvu mwende mndu ambangarijo telma hamwambia ni wema mndu ambangarijo daula ya kamili na nyinganya hamwa programu za investiture kavati rongo bwa Komori zitabisha we serikali haba hamanda bwa chante ukana ngawajuka ujamara isarme investiture halafu ije haba hakwa tina confirmation ukamzima au wailido wa juhuja singara zisubuti lancer défi van
karjamba gabajo kabana huja raha karti shanga amba ukana haba haza invitation za tolwa kavati confirmation ya kanti ukana ngabo maraisi fulani wasawa confirme ukangwa jo huja mrujwa hulaliki wa bahanu habe ha minister mrujwa hulaliki wa bahanu habe ha conseiller wahe hata mrujwa ube atazalio ujo uzifanya kavati hata confirmation ya kanti kirasmi ya uonesa ukana raisi mti fulani hasange ngemtoa ngetayarifu wa ukayaje Komori le 26 mai ya participer à investiture yo mengoni mweza tia balbala harume serikali haukangwa jitao pourquoi rachante na raha kartina manange jurisa tena ukawasubuti rais wa daula ya hime ntwaidi ya kewandu wa Komoro mhono aidi wazimani corps diplomatique ya wa confirme ukana nguwazoma zaidi ya maraisi wa 5 hadi 6 na vanu narelewa ne ki diplomasi ne ki voisinage maraisi walu haku wa jarmo investiture wa uararo ya ki diplomasi ne ki voisinage parce que raisi hazamba ndo amba do walu karibu ne majirani yabo ngarilinda o raisi wa Bushini ngarilinda o raisi wa Mozambiki ngarilinda o raisi wa Tanzania akawaudu wandulo na mipaka ya wazima malgré bahari shani uwe izo dezenti tena zilona histoire nensi ya Komori malgré ukana wakavati hata confirmation ya kanti kirasmi ya ukana owandu wao wakubali ukangwa johuja dardo onesa ukana Bushini kavati confirmation hauka Bushini ngabonrongo mbili ndaru zilitongesa ukakana huja valo ngabo problem diplomatique ya Bushini na Komori na muone ka hata haka batu ya voli moroni yenda Bushini direct Ethiopia Airline na Kenya Airways Bushini Air Madagascar ngendao shakwa kwa jabweli yezo ya moroni pourquoi parce que harango siku hezelengo dor za rengo za nyisiwa ne daula ya Komori ze 46 kilo bas isikali ya Bushini wa heya usiku ngabo system yinu ya hususambi kawinde ilo ajali mwe gouvernement ya zali au kara isisambi heze relation zahe neze strategy za hangena wandu wa mwanzao bonze wanule wenu manarutoswiri na Tanzania kangwa juhuja ndizo hoira isisambi au kara Tanzania wa ustehe maraisi wa daula wa zamani raisi wa zamani mtanzania ya Komori ya Rumania raisi ulio habaha ya behebe kurie hiyo yende yatahe taratibu kana tijojibiwa nindina laulie sambi raisi azali ya mtini jonglaje hata ya jonde rejei hiyo kejajibiwa ya serikali ya Tanzania hiyo kejajibiwa na vanu hunu ya kuru supreme wandu kwa katashauri de maraisi wa daula wa zamani wandu kwa kurenga decision harumenti ya Tanzania parce que vanu hunu rango katwa renga independence hata leo parti nzima de ende sawensi Tanzania vanu shama mapinduzi wao kwa jajibi wa daula ya Tanzania kwa jajibi wa henamna rais wa hao mzamani ya rengesheha moroni ni mahutaji ya Hussein Mwazali ya tukubaliana hiyo miongoni mwa ya balbala juzi wala rais mzamani yenda hoteli ya Zalia Kaya ya laulia Mshangama Said Abdallah Mshangama hizre la sozahida ina ya roho endeza hizo ngori zijuao Paris Renseignement pia haya Bushini ngabo kana kabati mtu ujua historia ya Bushini na Komori kabati mtu ujua historia ya Komori na za Mozambiki baadhi mara isiwao kabati hata ya confirmation kamuju kausa Komori linu jombojo la muharbati waweze warongo wa haraka rahaweja kana confirmation totali wardi wazirongoa ukangabo mara isi wajuka huja rahaweja behaza invitation kwezi kwa Komori wanuza invitation hizo pia zikauroha juzi juma honde mfomonti hema raisi wa kahunu Tanzania harume feti ya kahunu donc inu serikali yao ya utwamba mnyanya na ndrabo wa nzoa ani ngwajikazo ndrabo hawinji halafu mengoni mweze nongo wajitao mengoni mweze balbala waloni zo habaha ya serikali ya Bwanzima inu dabo kana warongo wa haraka raha kwa tiswiri kanga raisi ujoka huja jonku hatangabo wandu wa hezi wamba irende na hii waravumbua maraisi kangwa joka huja na bora karti na confirmation wanjia balbala wao hawao iyo mengoni mweza tongesa azalia baki Tanzania banu anumantukume parce que jana de 9e jour ya kauroha wanda Kenya inu pia ujita taratibu za ujita haza strategia hata ya lalikewa maraisi
na kavati raisi wanu maraisi wanu kweli ngabo walona wasasanya zensi za hao sha omwe ngabo mba apezma alafu situation ilo harumenti ya Komori izenongozi jiri harumenti ya Komori no uchamfu wa jiri harumaze voti zinu ye kavati daula watu suive zenongozila akongo karala wa uzamba wanu ngona maambassadeur ngoni kauze contrandui wanu ngona ma diplomate harumaze zensi hatu wasuive uze nongozi jiri wa wanikauze raporo wanu pia waelewa kana zenongoza one haza uchamfu wa jiri le 14 zila kavati hata montage zila nongoza kanti kiwadhi hiyo miongoni mwa hafundi miongoni mwa mrea hao ukai Bet Salama wasubuti wanzie karema Amerika wakawa Komori juzi wa miongoni mwa wabeha wa Felicite Azali eze vote wa vote wa Honda kwa jazamba hauka kwa jazanziha miongoni mwa ngo hadithi laona Azali kwa jazanziha arumepaji hao Muhammad Ismaila maskini Muhammad Ismaila hina mna yakaudwanziwa Muhammad Ismaila hina mna yakau mashababi wa Komori wakaudona wakaudumuna hina mna yakaudojitolea ni namna ya Honda maskini leo Muhammad Ismaila mndu mwenza ndrabu ambosebala yani hareme maji ya mzungu ngi hakafanya conference de presse de mandu subutir zambe kama Muhammad Ismaila wae hazamba ambao kana haemlevi na paro kaemlevi basi singaru upara ka wemlevi manao unwa maji ya mzungu Muhammad Ismaila urongo ndwambe mnyanya kama Amerika wa Felicite Azali handrabo ni Amerika wa Felicite Azali na kwa Zanziha miongoni mwa sharuti wa Zanziha wende hata warenge fanya commission ya ukawa suiveze nongo ya hema hadisi do ajodo kantuamba mwajala ani mbuguto ona mnyanya kabala Muhammad Ismaila akafanya conference ila ambapo tuna buteindra ruza jibe ngi akafanya conference uka ngarjo zambe na mnayo uka hazamba Muhammad Ismaila ukana yemlevi na kubalika yemlevi yemwizi akubalika yemwizi yabo ngesi ngaramba wemlevi ukangarizijua usawasaya ukawemlevi na wanu wa siasa wanu wa Komori kangwa ngwarengeze ze mimbari ngorongo wao na mdu angalie macho akuwa wanu winji wanu wa Levi Madi donc leo serikali ya Hegwanzima wanjia balbala ngwajima nao ngwajirunga omafu ngabo watuhanza omseto ngabo wanza omseto wanjia harimo ekrizi hiyo ngao yabo enti ya hatu ngejendao ketina madomana ketina hata mundu ufikiri marongo enti kontroli ya enti pia ngio nafatihu mwana wazali wondo wende so enti haini utujenda fanya kwezi haini utujenda ya vanguaze nkabwa yende mana ebina Junaidi yebina Ibrahim Mzee walo tayari baisho wajo himiswa shadingo nuwa hunde nuwa kenti wabo haukangwa fanya weze kwezi ngabo wandu bien sûr walo haruma eziyo watu ozoya nongoza ufarizi watu bahiwa udu warendwa tihindu ani wala wandu watu ozoya nongoza ufarizi watu ozoya nongoza za umezi wao warendwa tihindu ngoni hao ma enemy ngoni hao wape ushawala wamezi na wala wabungufu na wala wazoya kwa jiunome wabo tina ufarizi wao kwa jiunome wabo tina ufanya kwezi wao kwa jiunome uhundamba posto ya serikali rahaweja wejarumi wondwa shahao nasikinga bo madhamana wakuenda urumi wondwa shahao werengwa hao wanasho hao werengwa no ili wahunde posto nzongari wajuao atudo adona sebano zintu zijao zino safara leo ngari wajuao ngabo wandu hata wako wandu shahao warengwa au ni fatihu no kati no akensar maze posto izo ngari zijuao ze balbala izo zinjia ngabo hata madhamana walona posto warumani avese wabi wa Dar es Salaam munu an urgence hasibabu da watu humo wandu shahao nezen roso zilona wa morhoni wandu shahao warengwa au ni fatihu ngabo mnaikundi ya mwezi hiyo izo pia ngazijulo abo yohande santi afu etabu ndeinu ngono mashababi wambao kanari ngona irumbinenti wambao kawande watu mazamba ya handu zao ya huzwa eze mbezo handu zao zihuzwa eze dhahabu za hona shohao zitwa murahani no ili wande wasome wajua himilieze ndrabo zinu na upeunu yonde ishikitisha wandu do mashababi wasubuti wambe hari fatihu na irumbi ergeilo na fatihu na irumbi ujewiru na fatihu na irumbi ufudhuli na fatihu na irumbi usubuti waparso mashababi wa 45 au 35 ans hata 45 ans wasubuti wambe hari kwa japaro na mashababi mwenza hikma mwenza amani mwenza usalama hama fatihu pour quelle raison ezrangu mahamitano fatihu yalo conseiller wa mbabahe cotisation yaifanya harumenti hindi
ye societe ya avance hasibabu fatihu dai ye kupianga tongore jeidi ngoni hema fungu yeze mali na mangalo aeroport ya MPC 4 mois ya wandu watolibwa ema pesa ya njia yabo yendenda yatukazwa mafunvu nabo directeur ule yabo we amtiyale dingo yabo wofatihu yabo yonde ndongo de sheirumbisha fatihu izo societe za daula kazutuhenda mamwe kusoneleki emana Junaidi ajibu wao emana Junaidi afanya wizanzao emana Junaidi atona atumhara namba nongo yatobona haya yatona iru yato reconnaître erreur parce que bantu kejambo kana mria ya to démissionner d'accord cha Junaidi kabongure ngufanya conférence au point de presse reconnaître erreur ilio ne défaite ya hao ranguba la hata leo bakwa kumwe pia ngwaelewa uka situation ngiyo très compliquée ausu mwenje harumenti kamili ani shabo Junaidi ngujijioneso na ujibua parce que fatihu hamtinale dingo dizorko hamba eske banwe mapesa ya njia au harumale dahula soneleki serikali wa yatoa menji ngabo wandu wala ona wandu watohula akanga bo wandu ambao ministry uvumbulwa ukana ngure mo Junaidi wo uti umsaidie na banumsaidie katurema Junaidi msaidie hauzi swala haruma conseil des ministres ibanu za mwenje amba na maone directeur de serikali wafanye za hao shawanu yani wakamsaidie jumkini hatena kamsaidie katuhu lazima malizila zivewaula katubalo mbabi shabo wala yo group indwa jina kabati hatamba nungo ya uonesa kwa wandu ngwaona capacité haungwaona ankli hauwa somo haungwaona irumbi nensi hatu na mangalie wallahi ngomfikiru mru ulona wana wararu au waili yafanyu hazi mezimine kajaliwa yaenshi umoroni na ulezi na wanaenda ulikoli aeroport yafanyu hazi aeroport ya Samoroni lala na wana wararu haona tumba wana waili yanzu yalibe nyumba yanzu yalibe mwenje yanzu halafu 4 mois ya arrière kwa jaliwa halafu mbre ngabo moto ya declare ya daizi haki zahe hatolo suspendewa yabo kweli fatihu ngwanzo mashababi eske yabo fatihu kweli ngwanzo ngena irumbi fatihu kavati moto wa peu wende swenti hatu haudiro hamafatihu banu mbabahe pure shabanu kweli ani hatu mbaba hatu zai mwana wal si hatu ngi haruma udiro uka 4 mois ya aeroport ondofanyazo MPC aeroport kwa jaliwa yao ngwa tukauyenshije yabo ndo zamba wala wadaizi haki zao ngwa suspendewa watolwa parce que wadaizi haki zao na abo wajotie ile fijo wasuspendewa wo fatihu eske vanu fatihu yabo kweli ngena irumbi nyi mashababi mko uonesa ka fatihu mndu mwema fatihu sajau bahari ngabo mashababi bwa mezi wa hunda nomination bahari ngabo mashababi mapede wa hunda nomination hamade ila societe fantôme ya hepeshi ya voju vala station ya voju ila ya hepeshi ya administrateur wala miongoni mwa watoto wa kutumlwa na zamfere za kiliwatu hizo shamu kanzile mnamba hatuo eske yabo ngamjuka usubuti mrambie kana kweli fatihu Allahumma salli ala Muhammad fatihu moto wa kweli fatihu wajao banu ngamtaum hadaemba banu karti hama ozane 70 na 80 banu wadu hadalwa wandu wa siasa wado jomi jini hatu njarumwe miji ya juu ambao kanangwa joka obe habari poro wajuka obe haporo wankarti ukazane 80 waze watu wado jomi jini ambao kananga rojariti ya aeroport hunu na mrivoti wanabangare wawe dunia mruja shababi dafatihu yabo hasomo bonze yabo hasomeso heze maliza hensi hatu halafu hende hasomo haja hange hanomiwa conseil hata senka kabati mndu uone somba dalilu ya ukafatihu ha conseiller mbaba ha créer une grande société ya ufanya ndongo kadha ikaongerengwa Dar es Salaam haongerengwa Tanzania haongerengwa Dubai izilo haubushini ngiyo Komori na fatihu ya conseiller mbaba hata yabulwa ijairenge 1500 emplois par exemple hizo ndio zitawao mndu shababi ya soma ya toa fikra shahari ndenge conseiller wa mbabahe nge mwade katushinda haba haya edolo ne controlling hama premier ministre un simple conseiller wanupia ngwa mrao wanupia ngwa msujidiao sababu wana intérêt personnel chati intérêt za daula ti intérêt za population ti intérêt za husu za nongozi abongo ishio rangu juzi ile kafali la haja wana majournalisti wa mbahaza madzi wa loharuma yegwanzima yinu wa fili hauna hari investiture kabati atasubuti harongoa yaonesa kana serikali warenge anzima kadha harumwe situation ile harumenti hao serikali wafanya jao wasosa ziduku au kawanu muhimu hao
wahe warongowe investiture ngejo fanyia wallahi ngejo fanyia fatihu mru mwema ili wahundeze 10,000 wahundeze 5,000 warumie shakavati mndu ngamlase devi bana ujo usubuti yaonese fikra kao fatihu haitoa harmwezi mbaba hinu hii ani wakomori ngwa faida nduna tunambia bana nduna tunambia bana yembandrongo cotisation fatihu yaifanya yo hamada ila na paro yamba harma video hena mna ukoishia rigweri ya idarusi hasa sanya cotisation ya idarusi rangwe mahaya kasfaderi hata J100 ya jende SGG ha kotize hindi ndrongo hindi idarusi lelo ya johu fabo hawole obo manange hama hafu na sina turazaka tuoneha nge directeur general wa hidrokarbiri ilize mali za hidrokarbiri za daula zidomdumishi harmu wadahe cotisation idarusi fabo ngano hakotize hindi hizo ndizoranzao mashababi mwamba muhimiliezi mzambe shakar tutamije mwamba investiture kam tutahajira mbele maarufu kana mrambie parce que ijom kiniha ani mrambie mbarongo wandu waiwane na faida vandu kabati uwango mndu kabati mndu yango suraya kabati mndu yango ndo tukayonti ngariyenga ozenrabo hena mna wakomori warengeshe hao wandu wafikiruka ani watahoke banu wakomori wa wafumato non. Donc la réalité ndunaturambia mbarongo nzima ya husu fatihu neshe ikundi shahahe washikotize na kuturambia projet pêche fatihu yenda ya ibua ya la société fantôme ili ifanywa blanchiment bala eranguwe suku ya bulwa okasiko ngareshelo wakati wa ikililu wandu wahi wado la zenfi wahi wado wakana videti wala wadolwa erango siku ya rejeziwa ya nomewa administrateur yosa wana directeur general hata jihonde lelo ngalirendao warongo wakanda bango ondava no hizo ndizo rutsongo hamba wandu wamba ukana ngaride yao ndunarambie mba cotisation shadow tokana shamuho kanzile ya kiharuma mahafali yafanya mafoto yaharende ya fotografi wa fatihu neezi yatema foto yaonese ukana ngehotengweni kwa tina hata ndongo walonizo wandu wa serikali zali katima foto Facebook wekangwa ona mabunjilio wahaini mndu fatihu bahanu yaliyo yafanya foto daina yabo hiyo ndongo ya kamili ngwaoniyo ngwazingarao kana kweli yentinge ndaondo mafikiru mndu fatihu ngena hikma ngena akili hasubuti haka urongowa haruma mitingi yafanya interview yambe ukana baba wakomori ngwanzo hindi bawarebe haruma inu afrikani wafanywa mikataba mingi emirati ngejo kauja komo eranzi bala hata lelo bahende emirati to uja kakweli ngamtungore ndo wakomori wajinga ngamrendo wakomori malaba vanu ngarsi munu ngariwona ozense namna zendao ngariwona wandu namna wendao ngariwona wana wa marais namna wakufanya wufanya fondation za familia hao ili watia mali bala yasaidie maraia wasaidie population wa societe yani yonde namna ya honde santi shale wa mnu mahamitano ya mndu twamba haringu conseiller privé do kama premier ministre do ndai forilo un simple conseiller bano hata ye conseiller privé ani zo des affaires privées za mbaba hae ani za rais wa daula ani des privé shakweli kweli wandu wopia ngwa mrao wandu wopia kabatu tukutafanya rongo wandu wopia wasizidu kupia hasababu un conseiller ma député ngwa ndao harmaze voti paka fatihu de agir ma gouverneur fatihu do gere ma mera fatihu do gere evanu nyinyi mndu jamsaidie gubuhu kweli gumsese hamu wewe yankili yangu tukayurumia ndaho ufanye kwezi na azali hadi ufanye kwezi na fatihu kabati nongozi ko shikitisha bwa komori wakati msaidie na belu wako hamba ukana mwanashe watu fatihu hai mwana hanyunga mabao mwanashe watu yabo azali hindi danya bali kweli majindu hoza bali kweli wandu watu namba hindu bali kweli wandu watu na fikira za urengezanti donc quand même, c'est pas bon.
donc mtakanza ni kemle kanza rone sembabi zenungu za henti ngarudi rejelane tena kama wabenze. Mwenyezi Mungu najailie mirwa maji ibunguze insha Allah. Mwenyezi Mungu navukishensi ya hatu, Mwenyezi Mungu narendensi ya hatu yebehe haju, Mwenyezi Mungu natukuze nsi ya hatu kama wabenze. Mwenyezi Mungu najailie nsi ya hatu iroho mihononi mwemafujari wanu insha Allah. Mwenyezi Mungu yarijailie nsi ya hatu iroho mihononi mwemafujari wanu na ubwa kumori ngamuamini. Minga muamini ukana bana mimi ntiwa ukana 20 mètres jije minga muamini ukana vine za renseignement lonizo azali ngujofanya ze taratibu za pia shanga mjoka azali ngwanzo ya apesma tina uporo zidaza hizo ino wakati njorongo anotuhamba shanga mina ze renseignement ukana azali ngwanzo apesma ibaki emani yari hindi iyo Mwenyezi Mungu doju sha Mwenyezi Mungu ngujo jailia ntia hatu irohe harumaze tabu iliyo Mwenyezi Mungu yake madhamana wenza imani yarinke madhamana wajuka na irumbi nasi yajuka madhamana wajudu rifikiria wajuka yarinke madhamana wajuka wani wajudu ranza watonge science kamili rejanza bado juhu ranti ireanze haukada ila sedi mwamecheki si karifaniswa nanti na wema narutofaniswa nanti dezitendwa wala mndu yakauona hule sedi mwamecheki kasisi karifaniswa nanti sha wakati ujabu wa Komori ewe wakati uja ngamzio yabo narjuwana tena insha Allah. Mwenyezi Mungu narinke rehma na amani ajaliwa lumulopitali wa rohe wabe unono wanzuandua Mwenyezi Mungu ya wabe insha Allah taala narjuwana tena biidhnillah. Wassalamu alaikum.